Total cases baru ki case bangiyo abandang si kilong sispa arbun rio. Na is kasils barway ki don hadu sispa an rio. Sanwut Ganesh Das Hospital kidu baru deki staff. Way nena rilbong way dengan Central Government Health Service worker. South way ki Armed Force, la ki CRPF, khat hen rio ki BSF. Khatway ki wadi nagpo ka random sampling ke shim na kliyo. Shipho ki random sampling na po Modfran. Khatlai ki random sampling na po Anjali. Sun ki random sampling na po Police Bazar. Iway na po OPD badi Nongpang jong RP Chest Hospital. OPD buan shim dawai. West Garo Hills Khatar. Nagi Khatar Shipho gidi BSF, arngut gidi nampak random sampling na tikri kila. East Garo Hills tang iway di retani, nanti na Riboy District Henreo. San gidi retani, iway di contact na tracing contact. West Giant Hills District tang iway ini jong i health worker jong ka MCS Jawai, Corona Care Center. Tementag total active cases hapo state Meghalaya ke jongi kilapoi syadu ka khendai spa arpusan. Naga khendai spa arpusan tangga east ka hills kilong san spa nyofuway. Nangta ka west ka hills kilong lai, south west ka hills kilong iway, Riboy kilong shispa iway, west Gente Hills kilong san, East Gente Hills kalong Fra, West Garo Hills kalong Aspa Kat Kendai, South West Garo Hills kalong Sau, South Garo Hills kalong R, East Garo Hills Iway, but North Garo Hills kalong Shipho. Kini baru kilong break up jong status jong COVID-19 hadu mentang sini. Hadin bapilayu i gitu ki protokol sebat ki SOPs. Kibal along in place. Hapok ke jelam mekala jongi. Badru hadin bangilayo. Ya ka new guidelines na kaliang jong ka ICMR. Lesim ya karai. Bat kani ka guidelines kalong applicable ya porok ki jelah kari India. Bat ka new guidelines ka ong. Baya kane ka quarantine period. Lene ka isolation period ka bagi juele khat saus ngi mentala reduce no sya ka shipaus ngi ngan detail ye pikum ni ngan batai benia kendia kalong ba kino ki returnees ki bawan rung sya ke jelam megala lengba jong kitu ki entry points ki ba pher ki bangalabu kerpang kum ke jelam megala Maria rung ki poi ki entry points Maria rung ke benengkong ay kalong baki hap yait lengba ya ka antigen test. Tikane ka antigen test andikile hang the po entry point ya kitu ki bangi shem baki long negative nginem ra shu yaki siapo ki quarantine centers ngi allow yaki bakin lek no syalaki jong ki jakasyong jakasa jong ki batru ka advice kalong ba kim day pada bania mix batnu ru hadu shipaus ngi tehnrai lada don pat ki bangiyo positif nang thena entry point hakapor beki wanrum ya kita ka protokol kaya kumju aka bangin shift no yaki sya ki corona centers na ka benta banyo shu ka test batru kacing pej benia na kaliang jong ka health department bangila shim ya karai mentakasngi ba sitayew hakaway pakaway kebenai kabankut hadu ubenai November ngin khang yaki entry points jong ka jelam bekla jengi borok kabangin sedang nadu ka sitarik hadu ka nyau terik kamut sitarik
kalong beg na do lai poway tarik kadai penlong lai tarik jong u new benai agost siteng mit kaban sakut hadu ka nyau tarik siteng mit jong u benai September bakin namla ban wan pai siapo ka jelame kala ajami bat ka bangi kerpat na kaleng sarkar kitu ki bala se kilaya book lepa ya ka flight lani ya ka railway lani kanu gondo ka transportation bakin sngau bah ban ya burong ya kan ni ka rai ka baka sarkar kala shim kalong ba menne na kaliang jong ka sarkar nilaya rai bala syai ka sngi ngindon ka meeting ka bakerpang ngin sedang na East Khasi Hills haka bangin invite ya borok ki MLA ki bahap apo ka East Khasi Hills ka bamut ki MLA jong ki khanyau tuli ki konsensi namar ka East Khasi Hills ka don khanyau tuli ki konsensi bangin ya don ke meeting hapo ka jingyalam jong u chief minister jongi bangin ya keren bangin ya slok kumno kakam kayaj bat kumnuru bangin nang penbit penbiang ya kani kathma ka bangi kendu bat uniu kjang jingpang COVID-19 tela syai keski kendon ka meeting haga hangne hakani ke juku jaka haka bangin khot ki honorable MLAs baro joka East Khasi Hills haka por lai beji janmet kendon kata ka meeting bat nang tapat ngisim susu karai ba nakaliang joka sarkar kalong nakaliang jong chief minister deputy chief minister nakaliang health minister ngin sa penbej bagin lech sakiwe kiwe ki district ru haka bagin khot kerpang economic mat jongi ba kumno bangni trailang na kabenta banyakun ya uneu knyang jingpang. The last decision that we taken this afternoon was relating to the meeting with the honorable elected MLAs of East Khasi Hills, and the decision was taken that Chief Minister will have a meeting tomorrow with all the honorable MLAs of East Khasi Hills, and thereafter we will again go down to each and every respective district to have a closed discussion with our honorable elected representative of the state of Meghalaya. And the meeting is fixed tomorrow in the very same place at Ngatai ia kan ke jingli kalau very simple. Let us be individually prepared. Ngam ong ban ong bak community spread or no community spread. Nadu dewan ngi ka bengi ong balengi ya penmi iki protokol. Nakapor sa kapor. Balengi hiay appeal yi ki paiba. Maroi ngi ong mdon sipai mdon tup mdon man bala banyadai uni kunyang jingpang like no daladi yaladi. Ngatadi kata kapoin. Te menta ko bongong pi ngio i bakalanang keu ki positive cases. Nakadang ngong ipi ngiyai appeal ngiyai keren ya kani ba kanum syong ha ka sarkar kanum syong ha ka district administration kanum syong ha MLA kanum syong ru ha ka borsnong ka bortau namar ha ka bakadu ngidei bantiker daladi yaladi kata ka di ka kubur ka bangakwa ban keren namar ya uni kunyang jeng pangilayu i ngilamat katu ten rei tangkawai kalong bangim dei pareru ban septin namar pilayu i ke record ka recovery rate kalau very high mentan na kane ka active cases kidon kenais pa arusan ia honorable health minister long perkat news pa level ki bala jem ki bala chat ki bala khai tengang asno ban ong mangiting pada ngim dei bantin ten rei ngi dei ban husiar ban sumar yaladi kenang ba kani ka spread kanum ya hier susu lani kanum ya beteng susu nakawai kalong ying sagoi pat kalong ying don kinik bepli ki bayo positif nang tak ki bom yo positif lu ni pha aki karantin seta khat saus ni ngani thupi ubapang
ubalayo positif kam tame sa marwe ka kta e ka jabi teka e ka bangi menta ka bangi kwa kolong ba lada barok ngia sutu halai jong jong ying sem ngimdei banting ya kana positif ngin sumar hayeng la jong tangba kumbai ong imne ba kidon pade ki bapli ki bom biang ke jaka ya kata nak liang government ngin sim ye responsibility ne yakin ai ki ba biang ke jaka syong ka ying ka sen ka bala bendon i spirit kamra la jong kan ba sibun namar balayu da ka ba kidon hajan nalor badon ke positif kes bangalong aktif temang marui nang sitom jur ilok rom yu kenu kikun rom yu kenu dai nam ne ten rei da ka ba ngidon nei haying tang yos ngwi suri lok la jem nei nam nei ta ka suri khon la jem ka jem tengi na ka government ngong pingi keren ni ong ban prislur bad yakane ngin sedang na do la syai ha ka meeting ka bengini kendo yakin nomi kmat jog ke jelam ikla jungi bad ngin sedang na east Khasi Hills nang ta ter ngin le chakawe pawisik bengini keren ya kani kadang baki pajba kin nong sensar snong no sensar hauru kin hab ban pediang ya kani ngong pinawar bang ngiyo i habapang habapiom bapang ladem don beriu ngatrai ka sitom pala bad kade ke ji syai ladem don beriu ne kamut nangpang Ternai dah kabar don ki beriu marjan don ni bai ba thon marjan kamu tang nang ta 30% klem di dawai la jem lepa